Мургаш районенчи турай хорне ергеленеренбе шәріші күшетірі. Ондан ба чилай улжыны болны. Апла булинде халық пулдарулы хушкане үліхи елазыне халі де ширіп пығын задырать. Тепленрех Оксана Баскакова ған загадардать. Кутарыхра бурнаган сен ыры елабур. Вазем кашни уявра пухынса чываш юрисене шарандарашы. Шапла пиндедығы жырвунза кырмы шулда турай хоре ергеленне. Малдана хунда аршинзем же шүрене. Шул сирен хор ячы сумеде, унда худшынаган сен еші дейусебынам. Булав жолынже бұштарына да, шабындан ергеленсе, пызықланса сарылса бұны турай хоре. Еп астыватып, тағырвонным шулзенче даже турай юрисене радиоба барачыш. Потом чуваш ширжуйбех сарылны пиде популярны юрзем болны, пурде юратны, пиде анлы программа болны зин. Хор репертуаринче ытларах ламран лама кучса бұраган халық юризем. Паян пулдарулы хушканенче тевишлиган урешинсем учительзем. Пөдімбе вадыр жин. Ачасыне де халық пулдарулы хибе кызыкландарматыра жащигунда, даже ушкане ергелене. Сцена жіне духматум дершелеттерме, смотр конкурса екюрже яла концертпа гайма транспорт тытма хора жүрегенсем хойзем укша бұхашы бұлінде, шер жулга яла бұжарна елана пырағышлашын мар. Хавхаландарады хора жүрене? Вот, тембеек шабыркладать та верді. Варласки беш, бизе жола жетсе, сегодня шабырк. Пер вохот хор саланна. Каярах ялды пулдарулы шинзем шинедыны бе фольклор ушкане шенерен череліне. Юра юрда концене юрлама, юрда концене пухса, епір шагынбек, пызыбақмар, коллектив, турымыр. Шинзем кымылбақ шүреші, юрлашын. Бір-біріне курса қалайсан, чоны ұшылат юрлазасын. Турай хори районда ердеген кашни конкурса уявзіне худшынать. Таврари ялзынче бурнаган земде вәсем сцена жіне тухаса чундан кедеші. Чеваш янгыларым Оксана Баскакова, Никита Углев.